Haga jingla ban pelong ye gajing khandrai gajing wanrung kertep jengki bar jela ling bag surok National Highway 6 kabapen ye so ke jela Assam na kathang Barak Valley ka Khasi Students Union East Giant Hills District Unit haga khandriu trik nailar ajar san kalayo ban bat shibun kibrio kalayo ban bat ya bun ngot kibrio ki bombyang hi kot kisla kum kalebo license work permit bat kiwe hadian ke jingla ban bat ikini bar jela keseng kalapen phai byang iki syakajaka kabakiwan lain no tangi kitu ki bayat na silchar ling baka jela ban le chagwati keseng kalale yakani khnang mente lakam ki petwer suba ki bade ki nong Bangladesh ki basha kendang ak sarkar Assam hak eviction drive kabdang beteng hadu menta nak jingla ban bat ikini ki nong yalam ka KSU Giant Hills District Unit ki bakentup yup samla Fenwell Tongper Vice President ka KSU Narpo Circle Badru yo Environment Secretary ki lapha ka kerwo syaka sarkar jela bakan pentrikam mardore ka LP Badru benang pentrikam ya ka MRSSA ka badan beniat hapok ka jela khnang manla mantelakam ki bar jela ki bonrung syakani ka jela ka KSU kala pentip ru benang ni syakhamat kandang penklan cucu ya ka jingkhandra bar jela khnang manla mantelakam ya kanu jingma ya ka ri ba ka cai benriu Hah? Hah? Nilai itu kan. Apa sedang mo? Rim lemah. Long ini ka checking drive हमने kita sing khandru break na ukra arja usan namanta bangin check ekbar jela ke wanrung stok jela ke ni klan dikot isla di bangila ban suba bagi te ginong Bangladesh nama kumbang itip bahwa jela Assam kalau pelong ye kata ka evic drive ka evic checking ne ke evic drive jangga sarkar jela jangga Assam kila be sibun gitu ke bar jela di hot heavier la no kum ga sengi ni la yeng mentang nong rim ban jada ye kedi ba dekat tinggi ya jela di kamtam mani ibau ne o surok NSC ulong way Nakis nam bagi dekar longgan kotan sela dan nilak dan suka bagi tadi non Bangladeshi wan room saya boleh jaka ini kalau kita kan urim nilak belum meni kesini akan mereka checking ya kebar jela kini kebar jela dibangkan kotan sela membiang di documents kini kebar day iki bandon nilak be ru baru nilak penghabiang iki batunta di kepar ru iki para cek beri jengi agwe jaka sumbaban penhusiar namarkan ni jingrung tep jang ini kibar jela Yawan nang baga asal ka jela Assam kiwan sibun sini. Te kimta ni kerpat bat ngin yai le yu sicu ikane kan checking drive jangi namta ban penduna ne ban filter namar hadu manta hapo ka jela jangi kimpat don kata ka an ban dek lakam ya kibar jela kiwan haisnong jangi jela jangi. Habatin pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet namar kata habat thiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom yeki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yeki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition bakam bhag ka jing im bakam bhag pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya